Kebelah Spanish Vibro ka result jong ka constable GD arjar hui kalami ka final result mo ka final result jong ka SSC constable GD Central Armed Police Force CAPF kini ke NIA SSF Rifleman kalami mo jong arjar hui te ki ba ab result ye ka tu semua sa check hi na po website ye ka kerteng jong di qualify ne em ya ka ni te kini gidon jong baro no BSF, CSF, SSB, ITBP, AR, SSF. Te tang ya ka SSF, kalau mau ya kan ke SSF mud ba pinhab ya kun all India by Omdon state wise vacancy mo. Te kiwe gidon state wise kategori. Te ya kan de Omdon Secretariat Security Force ba abe shagis office secretariat. Te kan Omdon re phaban ya kun be all India ada ST all India nomor gibun ba ki ST te Omdon state wise. Te kipus baro kidon kumba arpo 1000 ketua por balaj te jong megalia kapus ka don tang shispa andrup santali bat kumba arpo tali kide ki ba thlin marba omdon marba kide jong kiwi ki kategori te ngan pen EAP kumno ki ken ya ki mark semua ki sim kumno te kan mau ba igine ki barang mut ban tho kumno ki ken mak mo pe ki ken choi ka kan mau ba mo ki kin sim ya ka cut off te na don kono ka jing tai kin ken bai ka pat A pat B te phya pen kre bai ka pat A pat B te tu bal akham has name kin sim choi gitu te alphabetical order of name na ya dron bing tu kin sim sai ki alphabetical order bawan shwa yo shwa te ki don bun ma mo ki baden ST ru ki yo e ka UR te napo me khalia ki bade ka UR ki don kumba ndrup R tali ban na ST kategori ki don ndrup tali te na SC don tang lai sangod e na po SC te kini wi kategori de tali be don ba yo te shubu tali be yum tu te kan mau jong ka SSF ka kham he ba ka cut off page mo gini cut off ST ndrup khonda ST te R pat A shi pho pat B ni mo hab khen me pat A pat B ro ta ka dau phap le ba ya ka part A part B nam ta ka exam te shenrang ru ka hai ba shenrang ru ST nhiều popra ki ba kwa e ka SSF mo e ka ne ba dai tong in page mentai ka jong ka Meghalaya in page mentai ka jong ka Meghalaya tong page da Manipur Meghalaya ta page yang ne ka ne ka result jong ka SSC GD arjar pui te page kine kidai thli jong EWS SC ru SC CSF thli omdon re mudba omdon bayo omdon ki bade hakane kategori kan omdon EWS te kibun be kine ki ST te pe hne don border te ki bade ki border area te ki kham yo luna ka cut off pe ne tang ar phu phra cut off shipo pat A ndru pat B te don sa BSF G general khadar tali ki pus te live saw cut off phap cross ka live saw point RR te khat saw point R san na ka pat A lai te don sa ka CISF R saw tali ki pus live po pat A khandai pat B te don sa ka SSB SC kategori general be kine phra te live po ka cut off bat san pat A saw pat B ki don be kumne mo ka cut off hap la be pat A pat B ro ITBP live po point live phra cut off Assam Rifle saw po point RR kham he ba jong ka Assam Rifle ka cut off te khat nyo point nyo san na ka pat A ndru point nyo san na pat B ta ka daw wat nom khin sting mo ki ba kwa aba shisha ban yo e ka ni ta pe hang ne te kine bre de jong EWS pe kine mo ka ne thli omdon ba yo ma ba omdon ESM ha po me khalia OBC ru tu omdon border omdon te thli ka tu mo omdon e mun ba la thli shlai be kum tu mla ban thep no rap abe sa ha ka next recruitment ta thep gi then BSF OBC don way na CSF OBC biang art tang way badon bayo ta ka way post slash thali SSB don OBC to kini gi UR den marbadi open yabaro mo kan mo kidon kumba rup art tali e barung ka ki post ka UR te hangne UR kun ba baro ki ba de po Meghalaya kan ki ba de ki national jong Meghalaya ki rung hangne bat ST bat SC bat EWS te ki bon ni bayo haka ki dei ki ST sebaik ne dan khat R khat way ne duna way hangne haka BSF border
te BSF general khadar te live R cut off khalai là nhiều punyisan part A part B then CISF dan R-Ply to R-Ply to full live R cut off khadsan part A R part B SSB dan repose the live way cut off Shipo part A part B dan ITBP dan lightly lipo but khat nhiều punyisan sapanya te meglia asam refill kham he ma UR de sau kan rupanya san part A san part B te kilong mai kum nemo ka yu te ki kerteng bende 4 yok menta an sa yok hi kan sa ai hi te menta nang spin mi tang ki cut off te gitu ki ba app e kan resort phap check hi hapo website phap login kan mau gitu ki ba mood ban yele kan ero phap kan mau be password marada phi pass phap kan mau be password ban check ki marks jong phi yok kan no qualification ma phi cut off yok no mi yok cut off te ki sa pen mi kerteng ma jong ki ba pass ro tidak kan mau ba man bu bahaya password registration number kena man yuk check hadin ma pegawai kita pas kidon kemba hispa kumtai hispa ar fotam ki post yang baro te kini giwe bide kilong thlin mar ba don ba apply kumi kategori tang kini jeng pitip kubles bun